Привет, давай знакомиться. Я Хамай. Первая и единственная умная колонка, говорящая на башкирском языке. Кстати, со мной можно общаться на 2 языках. Настя, һин миңа оҡшайһың тип русса әйтә лә, Һомай. Настя, ты мне очень нравишься. Омай, скажи на башкирском. Ты мне тоже нравишься, Айрат. Һин дә миңә оҡшайһың, Айрат. А еще я умею составлять тексты. Омай, завтра день рождения у мамы. Помоги придумать красивое и оригинальное поздравление на башкирском языке. Ҡәҙерле әсәйем, һине ысын күңелдән байрам менән ҡотлап, сәләмәтлек, оҙон ғүмер һәм эшеңдә уңыштар теләйем. Һин ер йөҙөндәге иң яҡын, һөйөклө кешем. Барыһы өсөн дә рәхмәт әйтеп, һинең алда баш эйем. Спасибо, Омай. Я могу найти общий язык даже с детьми. Хумай, расскажи, пожалуйста, сказку. Сейчас. Сихри моң. Борон заманда бер ҡара урман эсендә әби менән бабай йәшәгән. Ашарҙарына икмәктәре, кейерҙәренә кейемдәре булмаған. Шулай йәшәп ятҡанда, уларҙың бер малайҙары донъяға килгән. Чтобы познакомиться со мной поближе, переходи по этой ссылке. humay.ru